Biyag Titaw. Naimbag nga oras tayo manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kadagitag damdamag no, kukwa tayo kano dagitay sa baling account. Ngagre-upload kadagiti videos tayo. Saan gagayam? Dagitag taktakaw. Wenno agnam na mailatan iti saan da pagrigrigatan. Pagrigatan ti sa baling ang pagnamayan damat. Pasensya gagayam, iso may bagbagak ti kastoy tan. Nagsakit mo't ngamin nga panunutan. Saan mo't ngamin nakaskarina tag-produce iti drama gagayam. Manipod iti panagsurat, panag-edit, panagdrama, pagdalanan amin dagita. Ang amalag, patinggan tulat taday ta konakmanan. Kaya ti tayo nga rodendenggan, ti episode 327. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Na manang Loida, nasaya at mata nagbakasyon ka. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka Ay na, kasano ajak kumutong ka narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agdaydayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali akimutong ka. Taado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawan. Un nga rod manang, nagagat ka ngamin. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa, agapo iti katatrabaho. Un nga rod. Ang mo kila dayta. Urag bakit ka nabalasa nga tadda kami mo't akakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, manang. Ay, saan pa'y muki di analadaw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asaway. Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko. Ay, saanan. Mangal-ala kala iti sakit ti ulom. Apo iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanan. Iso asaanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kayatan daken ka, manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay na, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan manang, addan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay addan trabaho na. Ay, kay supay latimang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli diya abroad. Bumakit akon, nabannog akon ngagtrab-trabaho. Aginanaak meten. Ay, basit mo ngamin ti sweldo diya ka anak ka manang. Sana bale. Tadamot tayo dua abay kirim. Kan tayo minimart mo. At dapat tayo pwestom itinatnatang kan pruta si Jesentro. Matulungan pa mo siguro dagiti kakaanakam, Amo matamarigrigat kami laang manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumangbay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay kumamang namalatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton to ken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Iso apang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanakam. Umayak man, manak. Sumrik ka, Fred. Ay, agyan manak-manak Ay na. Umay ka. Agbayad nga minan iti tuition pidi ka anakam. Kinay, si Kamuel namnamaan mi ang makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, manang. Awan pakipordiyaan. Awan pakipordiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred.
Aha. Sa naga po, tanagagad jay asawam ngagtrabaho, kat sumadot kamutan. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sa naga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforguda kon. Tasi kaswe kon dagiti business ko dito eh. Ano sa mon, manang? Taumadanin ti pa nagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ka. Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adang agtrabaho. Saan kat? Ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang may bagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't amakinobyo ka. Sapay adayong ubi nga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko da ito eh. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ay kaya mapantang harudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay di na imbagakan kaya. Adda ka no yung amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbagana. Asino ka nungay, Manaw? Diya ka mo, di na imbaga. Iso mapantan, tapno makita tati bagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo, takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ha? Naimbang nga oras yun, Manang. Manong. Nobyo. Apay, adaya nobyo, Manang. Ni Eric nga rod, nabayagan nga agayan ayat kami. Nasuruken ang makatawan. Ket sapay kumata, maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon, tigkalaysa. Anya, ay Manang, di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayong ubing to inubyom. Masiguradong marod, adi na kantulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nang tumaaramid ti kasta kanya. Mabalin akasarita da ka, asaan ang nakasango to inubyo, Manang? Dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin, Manang. Amangan magladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngamsi kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Ay, di yu kumamot pagpanunutan iti dakas tinobyo, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kidngan ti tao, di yu unay am-am mo ti ugali na. Ay ayatin nak, tinobyo. Tilasan ni ko ang tikinayat da dya lalaki kun ka, Manang. Imposible nga agayat da dya itikas kun ka? Ay. Sinamkit din, Manang, tanasapa pa eh. No di yu kayat ni Eric, para kanyak, ay katsan laang. Ngam di da kumamot lapdan, iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayatan nakmat. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami, iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami, Manang. Isoan na mabalin. Di mi kayat amay sagmak ka. Awan ti pakaisagma ka. Tanasimpot tinobyok. Ken maysa, no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no sana matungpal ti plano ta panagkalaysa. Sandak mat akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat yak balin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad kadata. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan tan ti panagkalaysata.
Agyaman ang itinalaos a panang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko ma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangig mo. Nairuama kon, Loida. Adon tinang nangag ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mga upay kanyak Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayan dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasek latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayatan ka. Uwen, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag. Agin inayat ta adwa. No kasta, disidido kan ang mga asawa, Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami, ket agden na kami maten. Ay kat ala makamu ka nga rod. Tano siya, saan nakakontra iti anyaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman nakadin ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nang samot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito Tanasa apatakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul pa'y dumanon-danon tayo aya. Di kay pa'y din na. Adula amin dita danon-danon irik. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Nuapay nga mina, dayjay pa'y laloy dati na piling nga asawaan. Nagano di tama balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit anak ni Loida ngay. At kaslasan meten nga binulan. Ada plano mi amang ampun kamin to iti agbalin nga anak mi, Uncle. Sa bali lang tatayag taon kan ka. Basta dumanon tayo, Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat akuyugan. Tagsapulak iti sa bali akuyugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klaim. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da kanon ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na inton bigat. Mapan ka? Diyak ka mo, Rime. Uray siya, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Ay, anya nga tatimpak pakanday di alalaki iti kabsat taya. Ay, diyak ka mo No kaano abimakit ni Manang isumot ti panangasawa nan? Huwag ron. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat da ijay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible nga ayatan na ti kabsat ta. Jakpat yun na itamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na kakapsat na tagnomar ka dagijay. Saan? Panakirelasyon mo dun. Ay, mananggundaway kidi day dya lalaki Imbes adate ti mairanod iti kwarta ti kapsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit day dya lalaki. Nagswerte mutan ngay. Apay, sigurado ka ati kabsat me, ti kayat mong asawan, si ka Eric. Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatata nga ngamsika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata! Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Kahit saan nga umdas atubang, ti age gap me. Ibagak ti agpaisokon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito itagpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat me? Nangruna. Kahit kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kabsat mi iti denam. Di munto nga ta pagsangitan ni manang ko. Saan to apulos manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastakan ko na. Ngamin,
ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Ha? Saan apun na day ta manong? Pudno! Di ka managin didi. Iso ano syakti si ka? Sinamon, ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kwana. Agyamanak. Nalpasan ti kasarta, Eric. Wan nga rod. Ngam, apay nga agsakit kamot ng Lloyd ha? Ay, wan nga rod. Ang ambanog ko la siguro da ito eh. Alang nga rod. Agina na kapailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaam mo kadag iti negosyo ta. Ala, ano sampay lang nga rod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Lloyda. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Lloyda, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na ki asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapu iti dayja lalaki. Nagbalin ka nga imot. Sana kasta, siyempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakit akon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot tenta diskitar iti para kadagiti anak mo, ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Basta awan pa ilang maitid ko king ka. Tani. Adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati si ka? Saan nga inig ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso madetirik na. Manipod na ki asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Ima dayon tirik na tikabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Ang masakit samot ni Manang. Wan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pala dayjay abroad nga agsaksakit kat. Diyak amaw. Diyak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin tigaanas kaw. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Lloyda, Manong. Asinunto nga, iti mang tawid, iti mapanawan na asanikwa. Alangan adya asawa na, Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay, uray pay, sana mabalain. Anyat mariknam ay, Manang, ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, friend. Ay, diyak ngamin nagpa-check up iji abroad. Ay, sos. Komplikasyon nga roda na. Ay, huwag nga roda. Diyak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di na kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargaret mo. Ha? Apa yan ngay Manong? Da kami ti mga sikaso kan ni Manang Lloyda. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi kan kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasin, tadi mo istresin ti kabsat may. Ad-ad nga agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Iso apumano kapailaang. Ket di mon pakibyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle, Manong. Ala, mapantang arudan. Ay, wen, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, Manong. Itang arudan. Tapno saan nga agsublit ay jay nga Eric iti balay ni Manang. Data ti agna ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saan nga agpaot ti kabsat ta. Tanakapsutan.
Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tayo magdardaras kat. Unmat ngamin Barok. Inayadam tagpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus! At natra ka masabot tayo! Apay gaya pinanawan dagmatan, Fred Remy. Tiambok, siyag ti umo na abatay. Himjag ninamnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay agladingit, Loida. Tamangan na makapadakas kan katikas ta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan na ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibagan ng pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan mo't kit di ano man yan. Nakalaat mo't ti ipupusay dan. Imba tinakon akabsat da. Agyamanak, naimbagan kamit langan, Loida. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manon, Eric. Kat agyamanakin ka. Namin, naanos ka ang mga asikaso ta kanyak. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabangak day takas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asa antang agbagay. Ipakita klatan no kasano ti kinapatag mo kanyak. Patpatgan ka. Ket agtali na iti kinapudnokan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpautpay ti panagbiag ko. Tapno makadan nakapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Loida. Awan pilpilyan ni Aya, ubing man wenno nataangan. Amin tayo adakarbangan na nga agayat kan paaya. Iti sabali abangir, no dakas tigagam mo no panggap mo, dakas tumat ti maganab mo. Alaga gayam, di tanti nagpatingan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Hello gagayam, naragsa kapaskwa tayo amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode, ti may patangatang o may sagot ita kada kayo ngam sakbay na, makablawa mampay, Dan Nicole Cabulos, Padre Lalaine, Kaninati Ramirez. Kati tayong tingaruden denggan, ti episode 328. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. No kasta, talaga baknang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da, kan ado ti negosyo da. Wow, mayat nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod tapno makaornong ta. Ang aramidag ti kastoy, gapoy tinalao sa panagayat ko ken ka Denver. Agyamanak, kat ikarit nga ayatan ka kanayo. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka. Wan Denver, di kan to plus pa ayan, itanyaman nakidaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamag. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo mi ti social media. Owen, mama? Dan, kita mantaladawad na iha. Mabitang, mama. Oh, ato'y mano? Gwapo, san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudid na.
Apaya, kaslan naka-lipstick mat. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Uwan nga rod, kan nakapudpudaw. Uwan no, dadara na foreigner. Jaklam mo, mama. Nagkita kayo ni ti personal? Amangan no itiladawan laang mat, anapudaw iha. Nagkita kamin, mama. Talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakat, enjoyem ti kaadat nobyo miha. Basta gananat ka laang. Amumat ti dakes kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwam pa yan na imbag tinobyo. Di ka basta agtalakad agos. When, mama? Anya trabaho na? Kwa? Construction worker, mama. Anya? Uray sa nabaknang ni Bogart, mama. Ay, ayatak ta. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulat ta. Iso lang amin tinakarik na iti kastoy. Napadas kun tinakinobyo iti pada tayo abak ng sana nagbaligi, mama. Sige, makamu ka iha. Decision mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runano nabit kayo pa yan nagamam mo. Tanarigat ti mailauan, anak ko. Wen, mama, katagyaman na kiti pang magbagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka ditag kita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adawayam Ada kami dito'y plaza ita. Sige. Sa di mo ti pagkitaan ta. Agrupo ata kadagusin. Siga, ada mong amayat apagkitaan ta. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Agyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito'y plaza. Kasano nga, Rod? Agsinatapay lang nga, Rod, dito'y, ha? Agkita tanto manen, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga, ha? Sige, mapanahon. Ada problema k Mercy, honey. Anya day ta, honey? Masakit ngamin ni nanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwartami apagpadoktor na. Anya? Apay, anyat sakit na. Ado, honey, agduduma. Ada sakit na iti puso, gan ada bukol ti dalom na. Anya? Apay, manuti ka sa pulan na. Diyak nga rodam mo. Sapay nagnina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Umda siguro ti 10,000 pesos. Sige. Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mababay na ko na yan kan ka, honey. Kanaay na kumatangit ka niti kwarta. Ngam siya, awan pa'y maititid ko ken ka. Nakurapayak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para ken para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Oh, agyaman ak Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti dayta agalad mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Oh, ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos. Bogi! Katuan, taga saan mo? No, Jack, mapatgandi kayat mo. Sinaanak mo to dagos. Unay ka na ya. May love, Bogi. Saan ka diya tila isid-sidir mo? Love na love ka. Tanda, namday ta. Mas love na love ka, Denver. Jack ka ba ulan, ti may sinakin ka. Iso pa nga asim. Di na kumamot sinsinaan. Aramida, kinipaay ko amin apagayatam. Di ka matatagad. Di ka natusinaan.
tanatulog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka to sukiran na pulos, Denver. Promise. Agbali na ka natulnog ken kay tagnan nayon. Aramid ag amin na pagayatam, Denver. Manong, delikado tar aramidam. Kasanon numaamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di nang tumaamuan da ita. Basta di mo ibagbaga. Ken maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Siyak ti makonkonsensya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpet. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dya, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamang nga noan niya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumot nga ayat taglaunin ni Denver. Ngumapay akastaka. No talaga matlaan na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin na pagragsaka. Nga uri maditar aramidam, Manong. Basta aramidak ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakaasyak, Manong. Kukwarta am laeng kapoy ti day siya lalaki. Basta gulimag ka. Padasam tagidanon kin ni Mercy. Tadangkes ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan ng kabsan no traiduran na Aiza. Kasapulak ti kwarta, Bogi. At agatanga. Ha? Sapay basit ti customer ko itay? Basit ti kita, Denver. Agdiskital ka. Nalain ka mat agdiskital saan? Sige. Tama pa na ki lugar da Mercy. Kasta. Dayta ka, tigay ka, tuyang ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka, Denver. Di ka mabalin na paayin. Agyaman Bogi. Basta di nak-isuksukat, Well, promise. 10 mil man ang tika sa pulag, Bogi. Ngano malayo nam. May mayat manang. Apay nga ita ka lang, may. Urayin da ka idi na minsan nga aldaw nga maawan ka. Kanayo na tsak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ak iti napalpalabas nga aldaw. Agparigat ngamin ti signal iyayan mi. Ay, kasta ka di. Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy? Awan nga ron. Naibos pa yung ti kananda. Awan mo't maigatangan. Ala. Aywan, kumusta gaya mo ti inam? Naipa-doktor mo? Wan, Mercy. Kat nagaduman ang ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagnina mo't ti agas na. Ay. Nagado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko. Kanan dagiti tarakan ko baboy. Awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagasmin. Ala, bayam, tamang tedak to iti kwartam, tapnusan kan nga agaburido. Agyaman ang Mercy. Talaga naggasastak. Takas ka nagbali na nubyak. Mabita nga rod, taagpaluto ak iti naima sa masida apang rabyan tayo. Kuha, Mercy, agbiyak matla ko man madamdama. Tawan ka doon ni nanang ko ijibalay. Anya? Ala, kunak man noomyan ka. Pasensya ka na talaga, Mercy. Madanagan na kami noon kadwa ti ina. Amumod nga darikrik na anak. Malala. Kastoy laangan. Duata nga agawid iti balayo. Usaran tan tilugan ko. Tapno maamamok matiinam. Kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa'y lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. Adda mapag na. Saan ang makadanong tilugan? Anya? Nasurok adwa oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan tayo tilugan mo. Ang mga nutakawan da. Adayo ti mapag na, Mercy. Kasta karigat ti kalsada iti lugar yu, Bogart? Wan, bambantay ngamin iti lugar mi. Motor lang ti makadanon iti balay mi. Man-manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun iti lugar yu. Inton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papano ijay, ha? Akit kasano nga rod? No agawid ka ita, marabyan ka Sapay ko nam, adayo ti mapagna. Sana bali
Gumatahak to ni ti flashlight. Ala, sa paam tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalinani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga, Rod. Agmerienda ka pa eh. Sakan to agawid. Sige. Tagpaisagana at iti merienda. Manong, imawag da tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta man na yan, ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang. Takimaro ti rikrik naan na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywan ang tibagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang, Manong. Manipod dimteng da dya Denver itipyag mo. Nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang mo ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak ka sales girl. Kaasimot na giti dadakkel ta. Awan kwarta kaysa. Pangikik ka iti masapsapulam iti parlor na pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti supsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, aysa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo no sa dino ti pangusarak iti kwarta tapagbampanukak day jay. Manong. Malakibiyang kalaunay. No kasta ka matlaeng, pumanaw kan dito dagus ko. Sumambol ka niti sa bali apagabangam. Basit ti sweldok, Manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanek. No kasta nga ron, di kagpakalaing aysa. Di nakpakibiyangan ni tar aramidek. Tabiyag ko daytoy. Nauwatam? Bongi, umutang kayo ti kwarta kina Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko mga negosyo? Nagipatakder tayo ti minimart, ije lugar mi. Napigsat ti kastay siya. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damot makuna pagsapulan ta. Narigat po no ka na yung magdaw-dawat ta kini Marcy. Manungay ti utanget. Oray, 200K pa lang. Tanayunam tumanan no agkurang. Nagdakil agad ta, Denver. Oray, at utang mat. Oray, bayadan tanto matlang. Nadan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatakder ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Marcy. Di bali, tabayatan tanto. Sige padasik no da maipautang na. Agta, nakabakbak lang na iya babae. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, bogi. Nagdakkel agad at utangan, Bogart. Apay, pangusaram iti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak. No saan ang maopera ti inak, ang mga no ipatay nanday jay. Anyat maoperakan ko na. Kidney kandalam. Kan adapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya? Mercy, pang-asim ko ma. Uray inutak to bayadan gan ka. Promise. Agparinto mga kitsisang wana. Ay! Sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak, Mercy. Nagsaya at kaanobya. Oh! Talaga naglaing ka, Bogi. I love you. Oh, Denver. I love you too. Oh, at dito sa ribo. Komisyon mo nga imutang. Ha? Kat kasano? Rugyamon tagparami diti plano? Well, isumagawid aki siya lugar may. No kayat mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Well, agbiyahe tayong tong bigat. Umarbangon ta. Agkita tanto yung terminal ti Washington parbangon. O sige, Denver. Kaya't ko. Tapno, makapasyarak mo ito ni Jay lugar niyo. Ay, sang! Apay ngagsangsangit ka si Mang Putmanong. Denver, inururay ko dyan terminal. Imjak na orang. Inalilaw nagtuwanan ba yun? In-block na pa yun ito social media. Aniya? Sa pinala na ti kwarta nga inutang me.
Dakkalagataday dyan. Kasano nga ro daytan? Ay, diya ka mo taramida kaysa. Diya ka mo pagsurutak kinitan pa. Nabayag samot na di kay nagkita iti nobyong iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagadwa rason na. Andya. Apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha. Awan mo't, mama. Iso ang mas daawak mo apay ha. Kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Ginaambush alugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabitla ang taipasak kan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pang makawan kan ka. Ato tinagbasulak kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen? Apay nga itakala nagpakita kanya. Gampot na, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gapo iti inaramid ko. Inaramid mo nga? Sakba yung ibaga. At dapat ipudnokin ka. May papanitik kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakin ka pudpudno a lalaki. Ngam kinapudno na. May saak abading. Anya? Pakawalan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Inaramat ka lang para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Takpada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka iti bain. Nagtaltalagag iti hustukin ka. Ngam, pinangnamnaman aklagayam iti awan. Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulang. At pagbababuyak, dayta. Iso nga imayang. Kat di na utang ko ang kwarta. Nakasagana ka mang bayan. Basta yung inutak abayadan. Bayadam itan tinalalam akwarta kanyak, Bogart. Tanod di ka agbayad. Paibalod ka! Anya? Manong, okay ka kadilaang diti pagbaludan. Sa anak ng okay dito eh. Ngam ano sa kon. Tapno may karok tinagbasulag. Maasyaanakan ka, Manong. Ngam, awan mo't maramida. Awan ang mo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basol ko matlang. No apay kasto iti nagtungpalag, Aiza. Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan mat ang mga ayat kanya. Kat naramid ko tinanglo ko iti pada ka tao. Kapula ang iti kinamaag ko kan ayan. Daytoyen ti ibagbagakan ka iti, Manong. Di naktumot ngamin dinangag. Wala ding. Sorry ha. Nuyagdam ngagkan ka iti. Magbabawi nalpasan ti amin. Isang anong sagtagtalay na editi pagbalutan. Taapitag ti bunga ti aramid ko. Ading ko. Amin nga ramid, adda kasukat na. Kat ti babawi, adda kanayon, iti udi. Iso ano di mo kaya ti madusa iti udi na, di ka ngaramid iti dakas, iti padam aparswa. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio.
Insurati kayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada tayo amin. Naragsa ka Paskwa, kan naragsa ka barwatawan tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode ting kay mga ganita. Katita intay nga rudendenggan ti episode 329. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Api ka kastatarupam sa manta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wan nga ron. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mga ibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan na kasta, ah. Anyangay kat isudalaang mati mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha. Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang, maawatak mat. Padasak ti mga ibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga agad vansak. Mabain akon kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldo. Akas katulong. Tado mo ti duma paggastusak. Ipapilit mo kami tag-eskwela. Kit awan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tapno adamang pakankin ka. San adatao akanayon ti burburiburam. Tatanataengan kan. Isakad mon ang agmaymay sa ti kasapulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo mo't ada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apagkamaangan. Nuapay mo't ngamin nga ibati na kayo ni nanang mo. Isuan na tay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? No nyaman ti basol ti inak, saan da kumangairam-raman. Kayat ko laang mo ti maka-eskwela kan, kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Amangan masikugan kamutla dago sakbaya makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray dida kang panunutinan. Tada dagita anak mi, asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So nga agsardeng ka nga agiskwela, taag-focus ka laangan nga trabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Gusto lang bakit? Insakad tamay ti panag-eskwela na. Aging kay ti high school. Agyaman ki di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan man ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang ti gasto sa magpaadal ken kuana. Huwag makidi Sapay kolehiyo moten dagiti duang anak ta. Huwin bakit? Pagadalan ta dagiti anak ta, tay sudan to ti makatulong kadata no lakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulang. Kaya na ang tiagbiagag may maisa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, tsak nga rod mo, friend. Aywan. At dati ipagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Ha? Anya a solusyon na ita? Adda kano yam amo nakin ka sugar daddy. Ha? Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang tiditi kwarta. Basta aramida mo ti kayat na nga ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, jak kayat, Joey. Sumarga nga klangan nga giskwela. No kastamot laang. Jak kayat yagbalin akas la iti inak.
Nasikugan asaan already. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldo. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan ngamin ti mabulod ko kada antik. Okay, sige, pabuludan ka, Samantha. Kaano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpaiso, ma'am? Ay, agyaman ako, nay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni Tipodermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangatom ti sweldom, tapno adaramatam iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kititulong yung kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapan no kas malpas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawag kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumat a makaturpus ka, tapno makatulong ka iti pamilya. Di kay agdanag, ma'am. Diyak pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik data. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti amon, friend. Kan gaputa na singpet kan mapagtalkan ka, iso nga imbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wan nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay kuma, tamakasubadak iti kinaimbag da kanya. Kablawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Diyak amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan, o kailaan kada kami nagbirok ka niti sabali at trabaho. Tapno may pakat mo tinadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman ak, ma'am. Nga, nagdesisyon ak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runakit nakapsot unay ni Ma'am Alicia. Agyaman akmat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Agingga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Diyak tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatam da ito'y. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya da ito'y, ma'am? Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot na ito'y, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan? Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang da kakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ija Amerika nga ayan da asawa. Kat ipatawid min da ito old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalagлагipam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ija Amerikan ti pagtalinagdan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam da ito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. Ikarik, ma'am. Wen, kat agyaman akmanan. Agyaman ak unay kada kayo. Kumusta tirik namla ka? Kapsutak bagay kan talaga saan ko maimas ti mga Malalalag pa imbag kalakay. Pilitom ati mangan.
Sapay awan ti kwarta ta, tapno mapanta ko maagpa-check up. Nakasahom ka din ang itubeng. Baka dapat basit maibingay na pagpa-check up ka. Hindi na masungsungbatan ti awag ko, kun text ko. Ay, busy na siguro. Ay, mo. Gabo na yan. Dadaman lang text wano umawag la kumamat. Mapanak pala ang bumulod kan ni Mari Silvia. Tayo so ti pagpa-check up mula kay. Bayadan tan tumot laeng do makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello, anak. Ay na, nakaroon na iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimpag, idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor, tani, nakapsaw ti bagina, ta saan ang makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kahit kasapulan yung ti kwarta. Nauma kaming kinimana, kanayong la kwarta ti dawatan nyo, tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsut kami mutin kan ni tatang yo. Saan kami ang makatrabaho akas laidi. Basit laeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damutin bukod mi a pamilya nanang. Adumot ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale a pagkamangan mi. No saan ada kayo nga anak mi. Sige. Di kag sangitan. Agi pa uitak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay nang tidmet dya inaudi nga anak ta iti paggastos mula kay. Ang kurang samot ta adu ti aga sa masapul agatagan. Ala, awagan man dya inauna nga anak ta tasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan nagit anak ta. Hello, anak. Napay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayon mo niya, di bagayo. Tani, adupay tas asikaswag. Busy kita. Anak, ada ak dito ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kindado mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ating ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayon kami ko ma. Ngapay mo't nga minasaan nyo ngayon alwadan ti salon at yo. Amuyo mo't nga dan pamilya mi. Pangaas yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumit anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasaom anak ko. Sige. Agi patuludak iti kwarta. Una yan nagiti anak ta bakit. Inkarigatan ta ida a pinagada. Una yan, tay bagada pa yan a panagsenta iti biyag ta. Nagsakit na panunutan. Akabailan da nga isawang tikas ta kadata naganak na. Ay, nagpaisuday talaga eh. Kasanutan nga ta ita. Nakapsutan. Kat saan taan ang makatrabaho jay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta lakay. Congrats, friend. Talaga balik iti soft opening da ito'y maikatlong nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakala tulong ti kurso tayo iti panangipataray ko iti dayo ti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakal unay ti panagyaman ko kanya Apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Wala nga ron, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem.
makatultulong ka kalagiti estudyante gapu iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali at tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag, kat isumot ti aramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam, matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim intun biga? Wen friend, sarong karak da anti kan angkel. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amot tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak na ito ni Samantha. Di ka anakan nyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamagayam na ita anak ko. Tunyaw, lakay! At na ni Samantha! Si kagayam tay ta Samantha. Kaanakan. Agyaman kami. Ta nakapasyar ka. Wen, Uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Nga, anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ape, nagkutong kayo mutan. Ay na, kaanakan ay nabaybayan mi ti bagi may tanakapsuk kami. Di kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, amasakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, andang aming pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Isunti pag naadan nyo. Tani, awan ka balayo dito eh. Kan may nakapsut kayon. Ay na. Mabain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan ay naimbag ti pa nagpuspusom, Samantha. Balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kati da kamlat na nalipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle, amok mo't amarigatan kayo idi. Gaputagis eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargarit yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para kada kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami amay karinga agyan dito'y abalay. Huwag nga road kanakan. Nagyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayong tiimbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nakti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kit di nga awan naganak na. Ti addaan na imbaga na manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo. Tida kampay malagi papasyaran. Bukod may nga anak at aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak, idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kini Samantha bakit? Uwin nga lakay. Saan ta sinuportaran iti panag-eskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit. Ado ngagkakasakit nga sarita tin sa usawang taydigan kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan
Ado tinagkurangan takas makuna nga maikaduwa nga naganak na. Ay, agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Ay talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisula unay tako ng bakit. Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Pascuayo, tata. Ha? Ay na, hindi kayo magayaman na ka. Ay, Elma bakit? Umay ka, anda na kita nakta. Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko, Naragsa ka Pascuayo, nanay. Merry Christmas, nang tang. Ay, kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa, ay. Pasensya kayo, tang. Nang, nuita kami lang nga nagpakita. Pakawaninda kami, tinagkurangan ming anak niyo. Manipo dita, kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kasta ya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayong nagkayaman manang. Manong. Wala din ko. Naragsa ka Pascuam. Agyaman kami, titulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isarumbang laanda tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay Samantha, anak ko. Ay naragsak ti Pascuami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayo. Ay, huway anak ko. Agyaman kami unay ka Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulong kami na. Awanan yaman na, uncle. Sino pa'y kumatagtitinulong no saan ada tayo? Naragsak ka Pasko tayo amin. Merry Christmas! Tibiyag kat mayari gitipili. Di tayo muna niya ti mapasama kiti masakbayan. Pilyan tayo kumakanayon tagbali na bendisyon, itipada tayo at tao. Nuawan man may tulong tayo na material na banag, tumulong tayo babang ti panagbalin tayo nasaya at itipada tayo at tao. Kaya't no tumulong tayo, di tayo kumaekspektaran ti kasukat na. Tano tumulong tayo as ipupuso, ni Apo Diyos ti makaamamang subalit, iti kinaimbag tayo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Melinda Joy. Isagsagot ka na kayo na ito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada tayo amin. Merry Christmas, Happy New Year kada kayo amin.